Hoi no, e pēhea na ngā whakaaro o ngā rōpū hauora ki te hia kia piki ake te pakeke hoko me te inu Waipiro. He mea toro atu rātou e Heta Gardner i te rānei. E whai ana rātou ki te haukoti i tēnei āhuatanga. Ko tātou rangatahi, te kaumārua, te kaumātoru o rātou tau, e haurangi ana I runga nā huarahi. He kaimahi hauora Arangi McLean e tautoko ana I te whainga te whare pāremata ki te haukoti I te mate inu Waipiro e pā kaha atu nei ki a tātou rangatahi. Ko tai te wā hei timata te kōrero, hei whakakore tēnei āhuatana I roto te kai I te Waipiro. Ko Muru Raupatu Maipi tētahi e mātau ana ki te pānga kino o te Waipiro. Nāna I taka ai tētahi o nā hoa ki te korokoro o te parata. Why is he not where I thought he would be? And there was only one answer, and it was because he got into alcohol at a young age. E whakai ana a Muru Raupatu me piki ake te pake ke inu me te hoko Waipiro ki te rua te kautau. I think it's a good idea to raise the drinking age for people like my mate, because if maybe, I'm not saying it would have been, but maybe if the drinking age was at 20, then maybe he wouldn't have got into alcohol early, and maybe he'd be a doctor, maybe he'll be a lawyer. Kai ngā kaitoranga pū, te kōrero, whakamutunga, Heta Gardner, te karere.